Haga Ialehkai perlok hapreng ke Chelsea Persia ke Real Sociedad. Haba fai syang ke Ialehkai ke Chelsea ke lakur ke 6 job. Hadin bagalala ban pelem ke Real Sociedad dan laila ke wei. Haga Ialehkai hapreng ke Inter Milan Persia ke Betis. Haga Ialehkai ke Inter Milan ke lakur ke 6 job. Hadin bagalala ban pelem ke Betis dan Shigul lanot. Badia ke Shigul jo ke Inter Milan na ya ban Thep leng Boston. Haga minit ke bapra PUR. Haga Ialehkai hapreng ke AC Milan Persia ke Manchester United. Haba fai syang ke Ialehkai ke AC Milan ke lakur ke 6 job. Hadin bagalala ban pelem ke Manchester United dan Saula R. Haga Ialehkai sedang jong ke La Liga hapreng ke Alaves Persia ke Getafe. Haga Ialehkai ke Alaves ke lakur ke 6 job. Hadin bagalala ban pelem ke Getafe dan lain lanot. Haga Ialehkai Saudi Pro League hapreng ke Al Nassr Persia ke Al Fateh. Bar haga Ialehkai Ronaldo klemi madan. Haba fai syang Ialehkai ke Al Nassr ke lakur ke 6 job. Hadin bagalala ban pelem ke Al Fateh dan lain lanot. Baria gini ki lai gol juga Al Nassr. Dia ban Thep leng bau Gabriel Felix badu Costa. Haga Ialehkai MLS hapreng ke Nashville Persia ke Inter Miami. Haga Ialehkai ke Nashville ke layo ban penki jer ningkong. Haga minit ke bakatnya leng bau Najer. Henry Shah ban kot ke kelas Thep kata haga minit ke basau Pelsan plus lai ke Inter Miami ke layo ban Thep ke gol Ialehkai leng bau Segovia. Padia ke bol layar penbu tau Lionel Messi. Pada Haduh bukur ke kelas Thep baru arteli Kynhun kia khai tamar shigol. Aba phai pat sya ke kelamit kirang Ialehkai ke Nashville kilala ban Ialehkai bha ha ka bagi layo ban Thep Haduh lai gol. Tang ha ka kelamit ha ka baga Nashville kalala ban pelem ya ke Inter Miami Haduh saw la ka wei. Baleng baga ke jing job ke Nashville ka badia ke kerdan ka baningkong ha ka mit ya ken point.